Сонымен, ардақтаған құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі кешіміздің басты жекпе-жегінің уақыты да келген секілді. Уважаемые дамы и господа, главный бой битвы номер 10. Внимание на экран. Я Шавкат Рахмонов, я Намат, я покажу в октагоне, что я способен. Соперник мой из Таджикистана, Фаридин Одыров. Ассаламу алейкум, я Одилов Фаридон Фаязович. Боец из Таджикистана, представляет бойцовский клуб Ахмад Таджикистан под руководством Раджавали Байонов. Мой соперник Шавкат Рахмонов. Давай покажем хороший бой, Шавкат. Будь сильным, иначе зачем тебе бой? Көшпенділер, 13 турына дайынмын. Мен Намат. Итак, дамы и господа, бойцы главного боя готовы выйти в рейдж. А вы готовы встречать бойцов, друзья? Итак, в синий угол рейджа приглашается боец Республики Таджикистан. Встречаем Фаридун Терминатор Атилов! God bless 55 family, and then one. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muhammad alaikum. Como é que dá batendo sobre mesmo? Yakın perito cik. Çekene benim patriotum, rangizotum, hamazotum da vatanı memberimda taypotum. Vatanı boda. Hamata intizorayda joy nabushito bro. Vatan yakta. Mabadımda hama jodidimda zindagi bishodama. Nekim var megardım baka po hamesha baruy ki dus me doru vatana. Toka vatanda. Mametiyim tanma, toko vatanda tera, intizoram bratka. Toko vatanda, mametiyim tanma, toko vatanda tera, intizoram bratka. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Toki mezana tapishi dilda dırın imama tıra tokana memonum ameşa mexonum baruy tekidoni maram odamım da vatana jonum. Hep boşi hamza bonum, kış omadi badışam behi jonum. Hep maram intizorum, hamata bratya intizorum rost. Ma mexondum hameşa bahri vatan, higa pi hak rost. Mexonum repito cikira ragi tupak, higa pi hak bro. Hamada megum salom, hina album, brati mamum. Hama musikiye ki mekina dili teraorum, naka ablom. Hep hay vatanay hama musikit seni bro. Toki hasım mekenam bo, mesuzum bo, musikit bro. Hep hay vatanay hama musikit seni bro. Toki hasım mekenam bo, mesuzum bo, musikit bro. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum.
Его соперник, дамы и господа, құрметті ханымдар мен мырзалар, оның қарсыласы. Бүгінгі кешіміздің басты жұлдыздарының бірі. Қошеметтеріңізбен батырымызды қарсы алыңыздар. Шавкат Намат Рахманов! Қазағым, абыз дүлдүлім, кемеңгер нағыз білгірім, түбім түрік дінім, тонық тоғырым, ауыз бірлігім, ұмытпай отаным барын, ұлықтап атамын жалын, аналардың ақ сүтімен ардақтап атаның қанын. Даналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай, қаранарым ай, тарихымның тереңінде тамырларың ай, көсемдерім ай, кемеңгерім ай, шешендерім ай, шеберлерім ай, өздеріңе тартып тұғыр өреңдерің ай. Алашым, мәзарстаным, ұлт үшін қалам ұштадың, өзгенікі таңсық емес тұрғанда, өз арыстарым санаңды адал ұстадың, тауарым, дала құштарым, жасай берші, жайнай берші Гүлістан, Қазақстаным. Даналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай, қаранарым ай, тарихымның тереңінде тамырларың ай, көсемдерім ай, кемеңгерім ай, шешендерім ай, шеберлерім ай, өздеріңе тартып тұғыр өреңдерің ай. Азаматта шабыт бар, қазанатта шабыз бар, бабалары айбарлы, балалары айдарлы, ақжаулығын кір шалмас, аналары жайдарлы. Десең егер қай қазақ, бұл тәуелсіз бай қазақ, арулары айғанат, алтын кірпік айғабақ, дархан меңез далиған даласына сай қазақ. Туған жерім ай, иман келім ай, бош жусан мен кіндігімді қиған жерім ай, думан келім ай, дидал келім ай, күл адамзат құшағыңа сыйған менің ай, жерім менің ай, төрім менің ай, ұрыс қонған мекен болшы ең іргелі бай, көгім менің ай, күнім менің ай, садағам боп кетер едім елім менің ай. Дамы и господа, звезда эстрады Адам, қошеметтеріңіз. Итак, дамы и господа, бойцы главного боя сегодняшнего вечера ММА. Боец справа от меня в синем углу рейджа. Представитель Республики Таджикистан. Весовая категория 77,1 килограмм. Профессиональный рекорд. 5 побед, 2 поражения, 1 ничья. Поприветствуем Фаридун Терминатор Атилов! Его соперник слева от меня, боец в красном углу рейджа. Дамы и господа, представитель Республики Казахстан, не знающий поражения, профессиональный рекорд, 8 побед, Шавкат
Дамат Рахманов. Рефери главного боя Валерий Баб, Hungary, Венгрия. Fighters in the middle. Guys, you know the rules. I want to see a tough and fair fight tonight. Touch gloves, step back. Good luck. Ready? 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 Fight! Round one! Первый раунд, бірінші раунд. Уважаемые болельщики, давайте поддержим вашего любимого бойца. Наши бойцы очень хорошо чувствуют вашу поддержку.
Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі өткізіліп жатқан жекпе-жектеріміз еңселі еліміздің елордасы Астана қаласының 20 жылдығының құрметіне ұйымдастырылып отыр. Сондықтан да бүгінгі кешіміз сіздердің ойларыңыздан шықты деп ойлаймыз. Сонда бір дуғал қошеметтеріңіз болсын біздің спортшыларымызға деген. Seconds out. Секунданты на выход. Ready? Ready? Fight! Round two! Второй раунд. Екінші раунд. Action! Нельзя ко мне.
Секундал, секунданты на выход. Step back. Ready? Ready? Fight! Round 3! Üçüncü round, третий раунд. Hey!
Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, қымбатты спортсүйер қауым. Өздеріңіздің көздеріңіз куә болғандай бүгін кереметтей жекпе-жек өтті. Рас емес пе ағайын? Қошеметтеріңіз болсын кәнекей. Итак, дамы и господа, на 3-й минуте 3-го раунда победу техническим нокаутом одержал Шавкат Намат шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ, мен қазақпын. Дамы и господа, для вручения пояса профессионального международного турнира по смешанному боевому единоборству ММА «Битва номадов 10», посвященного 20-летию Астаны, в боевую арену приглашаются президент Федерации ММА Казахстана Анатолий Ким и председатель Ассоциации ММА Казахстана Асылбек Тюшенов. Итак, дамы и господа, пояс битвы номадов 10 вручается Шавкат Намат Рахманов. Шабала қошеметтеріңізбен, арақты ағайын құрметті ханымдар мен мырзалар. Шавкат, жеңісі құтты болсын дей отыра сөз кезегін өзіңе ұсынуға рұқсат етіңіздер. Поприветствуем Шавкат Рахманов! Ассаламу алейкум всем. Бәріңізге үлкен рахмет келгеніңіз үшін, келіп қолдап қуаттағаныңыз үшін, біз үшін үлкен бүгінгі жеңіс осы. Посвящаю всем казахстанцам, моему тренеру, моему семью, всех, кто поддержит меня. Всем большое спасибо. Алға Казахстан! Казахстан сила! Бәріңізге үлкен рахмет. Мейрамдарыңыз құтты болсын, Астана. Ассаламу алейкум. Всем хочу поблагодарить моему тренеру Баян Маратовичу. Он меня большой труд, свою всю душу выкладывает. Спасибо ему. И нашему Нурике, вам тоже спасибо. Всем, кто за меня болеет, вам очень большое спасибо. Я буду стараться еще дальше казахстанский флаг поднимать на мировых аренах. Спасибо большое вам за вашу поддержку. Наш руководство Анатолий Ким, Асылбек Тюшенов, как наши, это уже как братья наши, всегда мы начинали вместе, думаю, завершим карьеру тоже с ними. Всем большое спасибо. Володя, вам тоже спасибо большое. Всем большое спасибо, кто работает в каждой ММА, кто болит казахстанский ММА. Алға Казахстан! Шавкат! Казахстан сила! Намат Рахманов! Хочу еще поздравить чемпионка Казахстана стала. Қошеметтеріңізбен, бәрекелді әрине қобалжыптар. Наши искренние поздравления. Итак, дамы и господа, слово предоставляется президенту Федерации ММА Казахстана Анатолий Ким. Қарсы алыңыз. Добрый вечер, Астана! Вам понравилось? Давайте еще раз поблагодарим за этот прекрасный бой, за те эмоции, которые Шавкат нам подарил. Шавкат, с победой! Сора Рахмонова, его родная сестренка, дебютировала в ММА и стала чемпионкой Казахстана. На этой арене прошли самые конкурентные бои. И вчера, и сегодня мы все это видели. И наши казахстанцы по праву завоевали. По праву каждый пояс завоевал. И он останется здесь. Это эксклюзивный пояс, посвященный 20-летию нашей столицы Астаны! Друзья, всем спасибо! Болейте, болейте за этих ребят! Это все для вас. Спасибо!